نها جعفرینê Mihemed Hesen بمريا مامê دو ciwanên guhatî girtin li Efrînê. Kak Mihemed dem baş. Dem baş. Kak Mihemed yani ew zarokê malbata we çawa hatin girtin? Yek ji we 14 sal ye, yedî jî 17 ye. Spatiya anata zagroz dikim spatiya serikim xwişka min Belê fermo. Xwedê hev herêmê Efrînê Efrîn cindrê li ser Efrînê waye. Belê. Çekdarê hevekê dewriya xwe teşkîl kirin. Belê. û gundê dêwo çûn dêwo. Belê. Wek em partî digot mudaheme yani mudaheme kirin. Belê. Mudaheme kirin ketin nav got teftiş kirin hew girtin sê xor girtin ciwan girtin sê ciwan girtin Belê. dih kurê birê min e. Belê. û yek jî kurê xolê min e. Yek Ahmed Ferîd Hesen e emrê xwe dew heftin. Belê. Yek jî Hüseyin Semîr Hesen hew jî kurê birê min e emrê xwe dew çarin. Belê. û Basil Xalid Ahmed hew jî emrê xwe dew pêncî kurê xolê min e. Belê. Ew xistin seyara û birin kes gêrî wan nikanîn bidîtin di gunda û birin û çûn gantin cindirêsê mexfera hew dibê û ji wê derê rakirin birin gundê Sindiyankê. Belê. Li wê derê li ewk avê ye ewk kehrebê ye li wê derê devra zir wê de dikin û çekdar kirin. Kak Mihemed كاك محمد جبرت يعني وقت مداهمه وي قندي كرن بتايبتي وجبرت يعني فا خورتان قرتن يعني اف 8 وات تتماشى بكي باز دو 14 سالي زاروكن نجوانن اوي قورنشي خدي وان بارتينا كي ديمقراطن وجهنا تايدي بارتي ديمقراطكن بله وكنت حمر بارتينا و بوان روشي تاريخ ونوحد إنه نوجيرا نادل تشابكوشي. بله. وتشتن هنا بخديها زي بمجمع قناتي زي أز بي صالح حكم كرنا أز. بتشيت حكم كرنا؟ بي صالح حكم دونا من هبولي من شيخ محيدينا هبولي من سعيد عيسوى هبولي من جامندا هبولي الجامعة حبسيدنا قالوانا. شيخ محيدين ربيعه از ربيعه شو شيء نقله أذكرتنا بله أو بيتنا من ورشي بردونا من سيارة من خستنا نقل مكرنا أردوان أزيدين جمده بله هم جوانا بله جوانا قرتم بفو سببه وبخدي زاروكن وبخدي نزل السلاحي بشغلنا بله نهار روشاوات شاوا يا كاك محمد بخدي روشا عفريني نباشا روشاوا هرسي خورتا بخدي از نظام تمنين روشا خورتا الجمعنا وتدريب بيدك تو آلیەکی دی و پەیوەندی پێر نەکرد بۆ ئالیکاریاوە بخدي شنو؟ يعني و تليفوني تقالي نكر بو آليكاريا وبكي تليفون فلو قارينن ممنوعة جيوان شنوزه ليوان ببينن منع كرد بو كوريوا نلبي داري كوريوا ممنوعة ببينن كوريوا شش موية دورة بشتوي ايدي جموا هب بوتناكرن بديو وارو احدي وارو ونعيشت ببينن بله بله زور سپاس کاک محمد حسن جعفرینê تل مبوی مامê دو جوان خورتên guhatîn girtin li wî bajarî.